Ana Gasita oya Gasita iko mu nyumba ya Colonel Gasita ari mu nzu ya Koloneli Bahati. Bahati. Ce colonel là alikuwa complice wa M23. Uyu mukoloneli yarasanzwe ari umufatanyabikorwa wa M23. Kona sai Nyamyanda yote nazungurukwa na bazalendo. Ni ukuvuga ko Nyamyanda yose izungurutswe n'abazalendo. Lendo na wasode FARDC bashagiprepare. N'abasirikare ba FARDC bamaze kwitegura prepare kugombana na bazalendo. Kurwana na wazalendo. Senye kuvira sai. Niko bimeze muri Uvira aka kanya. Wazalendo bazungurutse quartier ya Nyamyanda, FARDC nayo yiteguye kurwana nayo muri kariya gace. Tuko mupaya sana. Bishatse kuvuga ko ibintu bimeze nabi cyane. Balipiga usiku ku bombe nyirindema ku Regideso ninjoro. Murabizi ko ijoro ryakeye bajugunye ikibombe kigwa Nyamyanda, hariya muri Nyamyanda kwenye kule wanaitaka Bien Malaki, hariya hamwe na ASNR bakunze kwita le Bien Malaki. unakuwa fasi kunakuwa ka Regideso, hari ahantu hari ibiro bya Regideso. Ubwo ni ikigo gishinzwe gutanga ibijyanye n'amazi. Nani ya Regideso, biro kabine ya Regideso, hariho kabine ya Regideso. Ko bombe lipiga pale ikaua familia yote. Hari ibombe ryahaguye ndetse ryica n'abantu batari bakeya. Na sai bazalendo wanasema il faut badeloger Gasita kwenye. Nani isaha tuvugana wazalendo bavuze ko ngo ikigomba gukorwa ari ugukura General Gasita hari. Bishajulikana mu nyumba Colonel Bahati. Byamaze kumenyekana aho Gasita herereye yuko ari mu nzu ya Colonel Bahati. Enjoy. Ngayo ngo situation yenye iko ile. Ngiyo situation uko imeze. Navurugikana sai basoda. Ibintu bimeze nabi, harimo kumvikana amasasa ya masaha. Bashajiprepare basome ifika 10h. Teguye kuko kuva mu masaha ya saa yine Gasita yatoka ni moto na waka bavuze ko isaha yariyo yose umuriro ugomba kwa. Ndio situation yenye iko ya mubaya sai. Nuko gahunda zimeze, niko ikirere gihagaze, niko bimeze. Ati musengera abaturage bose bari aha ngaha. Ndasa hii wote walikuwa kule yuru wote ati no mukanya gashize bari hejuru mu misozi yose nabo bamanutse. Babarundi wote abasirikare b'abarundi bose bari hejuru mu misozi bamaze kuyivamo bamanutse. Shuka bote banashuka tera balikolezea balianza shuka bose bari kumanuka, kandi turi kukubwira ko batangiye kumanuka kama depuis 18h mpaka saa hivi batangiye kumanuka kuva saa 12 z'umugoroba w'ejo. Banakuwa nakolezea bako na shuka na n'ubu barimo baramanuka. Ipareke Burundi iko na retire biragaragara ko Uburundi bushobora kuba buri gukura abasirikare babwo muri biriya bice. Soda yake Bernard sasa bwana Bernard bite? Bernard sukuma weho urimo urohereza uvuga none aba bani batuganira wohereza abasirikare abangaba na abasirikare y'aba Bamayimayi bashaka amata wapi? Bamayimayi sibigeze bafataye. Bamayimayi banaweza kutia rais. Bamayimayi buriya bafata igihugu bagashyiraho president. Banaweza kuwa na president mwenye bali bashyiraho se president wabayobora na kamata y'inchi hapo. Sasa mwizi ya nguruwe hapo. Abajura b'ingurube gusa. Abajura b'ingurube koko. Kama ni banaume. Niba ari abagabo. Baendele. Si walianza tangia mbere bako na uwa FARDC. Nubizi ukuru batangiye kuva kera barasa abasirikare ba FARDC babica. Desepare Muvira. Sio hapa tu. Tangia Kibumba. Kuva bava Kibumba ntiuzi ukuntu bakundaga kurasa abasirikare ba FARDC. Bananza sima Gasita bongo. Batangiye kuvugira kubeshyira Gasita. Tangia Kibumba walikuwa na vijana muna. Kuva bava Kibumba baturuka Kibumba babageza Uvira ntibasubiranagamo. FARDC. Bajyaga basubiranamo na FARDC. Masasi ilikuwa nalia kila siku na uwana na FARDC. Amasasu yawe rarisakuzaga baricanaga. Tangia Kibumba. Kuva Kibumba.
amugoma no mu mujyi wa Goma urabizi ikijabo iminwa no umunwa wabo nta bindi. FARDC nabangusha pale Mutanganyika uko biri bugende FARDC iraza kuba atahariya mu kiyaga cya Tanganyika. FARDC rwaye sirikaga tena musibaze FARDC rishasahau ntibiyibagize ntibatekereze ko FARDC yibagiwe ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bakorera FARDC muri yanza kuba aho mwatangiriye mubarasa watangira Goma kuva i Goma banabagonjwa saki barabarwaye vimba yenye iko mu babarwaye nk'ikibyimba nabarakataga hadisa seme yimbwa zenye hazipigiwe baca umugani mu Kinyarwanda ngo kudakubita imbwa zinageukaga amaboboria korora imisega kutokupiga imbwa inaachaga na yuko imbwa korora imisega mutapikwa murakubitwa nk'inzoka au kurudia mu baraiya no guhungira mu baturage birabagora njo batabafunga kandi abasirikare bo bazajya babafunga akona bawurizana mabunduki zenye muri bajye bababaza n'imbunda zo mwari mufite aho mwazihishe nje nyitakwaga mushahara niwo mushahara nibyo bihembo muzahabwa yakubatia muambe zile bunduki ziko wapi kubabaza ati za mbunda ziri he njo malipo nicyo kintu bazabahemba ngayo nguko bakunze ibintare official tayari nuko tuba twinjiye kandi tubahereza ikaze mu makuru tuba twabateguriye. Ni amakuru y'umugoroba, ni amakuru agezweho ndetse aba yibanda ahangaha mu karere k'ibiyaga bigari, ariko kandi agenda agaruka kuri byinshi biba bikomeje kugenda bivugwa muri axe nyinshi cyane zaba izo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi tukagaruka ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, tugaruka mu by'ukuri uko situation ziba zimeze. Nk'ubu ngubu tubafitiye amakuru yo mu Burundi, aho amakuru atugera tubwira ko ikibuga cy'indege nacyo cyari kibasiwe. Ese kibasiwe na bande? Byagenze bite ko kitagabweho igitero ariko kandi kikagabwaho igitero cy'ikoranabuhanga? Ibi ngibi turaza kwibukiranya neza uko byagiye bigenda ahangaha mu mujyi wa Goma mbere yuko umujyi wa Goma ufatwa, uko byagiye bigenda ku kibuga cy'indege. Ibyo byose tugiye kubiva imuzi ni muzingo mu gace ka Gasopo. Ahangaha ni muri ntabwo ari muri Warikare, ni muri teritwari ya Masisi, ariko ni mu cyerekezo cya Warikare. Hiriwe icyitwa urusaku rw'amasasu kuva ku masaha ya saa 11 za mu gitondo. Ni muri Oso Banyungu, hakaba muri teritwari ya Masisi. Ese iyi mirwano yagenze ite? Yatangijwe na bande? Byagenze bite? Ibyo byose turaje tubive imuzi ni muzingo. Bukwaba ukomeye cyane kuri uyu munsi wa gatandatu waje gukorwa ndetse mu mujyi wa Bukavu ahazwi nko kwa Maria Kacerewa. Turababwira ibyahafatiwa n'imbunda 5 ndetse ba Wazalendo bari bamaze iminsi bihishahisha muri ibyo bice, bageze kuri 6 nabo babashije gutabwa muri yombi. Byagenze bite? Byatangiye bite? Ibi ngibi ni nyuma yuko hagiye hagaragara video abana b'abasore birukanka bahunga bavuga ko mama 23 iri gufata ngo abasore, ariko kandi bikaza kunyumuzwa na bamwe bari bahari yuko ari umukwabo usanzwe. Nabyo turabigarukaho mu ijwi rya gisirikare. General Major Sylvain Ekenge yashimangiye ubugira kabiri ko General Gasita ari kandi azakomeza kuba umugaba cyangwa se umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare. Yabivuze i Kinshasa, aho mu by'ukuri habaye conference n'uyu munsi ku wa gatandatu ndetse tariki 6 nibwo yabivuze, abibwira itangazamakuru avuga ko ngo Wazalendo ibinyobwa bashobora kuba bari kunywa, ngo vino bari kunywa ngo bayisukemo amazi, niyo terme yakoresheje. Nabyo turabigarukaho. Ibivugwa uko hagaragaje abana b'abasore bageze muri 6 bavuga ko ari abasirikare ba mama 23, ariko kandi bavuga umwe ngo yuko ari umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda. Nabyo twabikurikiranye turaza tubivimuzi ni muzingo.
ikibuga cy'indege nari nkibabwiye, ariko kandi Uvira abaturage batari bakeya kugeza ubu turi muri studio, abaturage barimo barambukiranya umupaka bahunga, byose turaza kubiva imuzi ni muzingo. Murumva ko rero ni amakuru mu by'ukuri menshi tugiye kugaruka, ariko kandi nizera ko Clever Bemba yababwiye neza cyane ibijyanye na General Hakiza alias Mulonda wamaze kuba ajoininga mama 23 yabibaviriye ni muzingo. Ariko kandi tukimara gukurikira neza cyane uko byagiye bigenda, amakuru atubwira ko bakomeje kugenda biyongera, abasirikare be bose bagiye basigara inyuma, ndetse imibare yatangajwe ikomeje kugenda iri kwiyongera. Nge nk'ibisanzwe n'ubundi ni kijara macacari, ariko kandi reka mbabwire akantu kamwe, nyaboneka ushaka ngo mu by'ukuri tubashyire ku rubuga rwa WhatsApp watwandikira kuri 0716107666 ubundi tukagushyira ku rubuga rwacu, ndetse dusanzwe mu by'ukuri dutangiraho amakuru ku gihe, buri kimwe cyose kiba kiri gutambuka tukinyuzaho, hanyuma ubundi tugakomeza twubaka umuryango mugari wa Rwanda nanjye kuvuga ngo Rwanda 250 ariko kabyara umuryango mugari w'Intare official. N'ubundi Rwanda 250 ni ikinyamakuru twari dufite, ariko cyaje guhura n'isanganya ndetse nacyo kiratwarwa. Gusa abanyamakuru bo ni babandi, munyemerere rero twanzikire ahangaha muri Uvira ikomeje kuvugisha abantu amagambo menshi, ibinyamakuru bikomeje kuvuga biri kwandika Uvira na Gatogo guma mu rugo y'inshuro ndetse ya gatanu, ibintu bikomeje kuba bibi ku rwego mu by'ukuri rwo hejuru. Benshi barimo baribaza batese ibi ni ibiki, amaherezo ya Uvira na yahe? Ati se mama 23 ko yatanze itangazo ivuga ko ngo badashobora kuza kwihanganira ibikorwa biri gukorerwa muri Uvira, ese mama 23 yaba igiye kubikoraho iki? Nkuko benshi bari kwibaza ibibazo bakavuga bati ese yo basubiranyemo ninde bishobora kubera inyungu, kuko gusubiranamo byamaze mu by'ukuri kumvikana. Rekode tunyujejeho wazumvise, FRDC bamaze kuba imbunda zabo bazishyira ku murongo, bamaze kuzishyira ku murongo, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Wazalendo nabo ngo bamanutse, ingabo z'u Burundi zirimo zirava mu misozi, zavuye mu misozi zamanutse, amakartier yose yamaze gusa nkaho azingirwa, amakartier yose yamaze kuzingirwa ku rwego mu by'ukuri navuga ko ruri hejuru. Benshi bavuga batese biraza kuba bigenda bite, amaherezo nayahe ko iyi Uvira ibyayo bikomeje kuba Gatogo. Hakozwe inama zigeze mu nama enye kuva ibingibi byatangira. Murabizi ko ibi bigitangira hagiye hahamagarwa bamwe mu bayobozi ba Wazalendo, ndetse bagatanga ibitekerezo kugira ngo barebe, ariko ikihari cyo nuko icyitwa Wazalendo, icyitwa abayobozi biyitirira ngo ni za societe civile, nahoze mbona nk'ushinzwe ngo ni umwe ngo mu barepresenta b'Abavira bo mu bwoko bw'Abavira, avuga ko ngo Gasita atarava hariya ngo ntabwo bazarya, ngo ntabwo bazaryama. Ariko kandi ibikorwa by'urugomo bikomeje kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge ahangaha mu mujyi wa Uvira rwagati. Ni ibikorwa mu by'ukuri bikomeje kugaragara yuko biri kubibasira, nk'uko bamwe bakomeje kugenda babuzwa kujya ku mugezi, nk'uko byatangajwe n'ukuriye ishyirahamwe cyangwa se kominote bita Shikama. Ubwo ni kominote y'Abanyamurenge, aho bavuze ko abaturage bakomeje kubangamirwa ku rwego rukomeye cyane, baba ababyeyi bakomeje guhohoterwa, ndetse abandi bajyanwa. Muri Uvira hatuyemo abaturage mu bwoko bw'Abanyamurenge, abangaba rero bakaba bahuye n'uruva gusenya ku buryo ki batari kwemererwa gusohoka, ndetse nubwo n'abandi batari gusohoka, ariko bo noneho murumva ko ari ibintu bitoroshye. Muri Rikodi mwumvise bavuga yuko General de Brigade Gasita ari mu nzu ya Colonel Bahati, nawe bashinja ko ngo yakoranaga na mama 23 nk'uko bakomeje kubishinja General Gasita. Ibi rero tubitege amaso. Tukiri kuri iyi nkuru, ndaza guhita mu by'ukuri nyifatiraho inkuru ya Sylvain Ekenge. Fatira inkuru ya Sylvain Ekenge, ko Sylvain Ekenge uyu munsi wenda mbere yuko twinjira ku biri ku rugamba, Sylvain Ekenge mu magambo akomeye cyane yashyigikiye, yongeye bavuga ngo ni dans le ton militaire, cyangwa mwijwi rya gisirikare. Uyu mugabo yavuze amagambo akomeye cyane, ndetse asa nkaho anavuguruza
anavuguruza ibyavuzwe n'uyu mugabo bita Bitakwira cya General Bitakwira. Ahangaha General Sylvain Ekenge yavuze ko ngo General Gasita ngo ari bukomeze, ngo ari bube, ngo ndetse ngo kandi ni ngo kuko nuvuga ngo il restera umuyobozi w'ingabo ahangaha muri Uvira. Iki ngibi byateye abantu kwibaza byinshi, kumva ko benshi batekerezaga ko uyu General Gasita ukora mu kwaha kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko ndetse asa n'uwagambaniye bene wabo ndetse babica urubozo. Umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu rupfu rwa General Makanika nyakwigendera, we yavuze ko Olivier Gasita reste commandant adjoint de la 33e région militaire chargé des opérations et renseignements. Il a été déployé à Uvira. Ati uko mwabigenza uko ariko kose, uko mwakwivumbagatanya, uko icyo mwakora icyo aricyo cyose, atahubwo ku kavino, ati mugende mushiremwe amazi. Yavuze ati les Wazalendo n'ont aucune instruction à donner au sein du rang des forces armées de la RDC. Il y a des vrais Wazalendo et des faux Wazalendo. J'en appelle aux Wazalendo à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, déclare Sylvain Ekenge. Ati Wazalendo nta burenganzira mufite na bukeya bwo kugira icyo mutegeka ingabo za FARDC. Ati ahubwo icyo mugomba kumenya nuko muri mwe ngo harimo abari manipule. Yashakaga nyine kubagarura agatima, no kugarura agatima kugira ngo bumve ko uko byagenda uko ariko kose leta ikibashyigikiye, ariko nabo banze baravuga bati nkahangaha uwitwa William Yakutumba akomeje mu by'ukuri kuritsira, akomeje gukubita agatoki ku kandi, ndetse n'ibyagaragaye yuko n'imirwano yatangiye kuko benshi bakomeje kugenda baraswa. Hanyuma amakuru akomeje kugenda avugwa ahangaha nk'uyu nguyu umugabo bita uyu nguyu General autoproclame uyu nguyu Yakutumba ndetse n'uyu Bitakwira, bo bakomeje kuvuga amagambo akomeye cyane, nakwita amagambo ya rutwitsi yo gukomeje mu by'ukuri kwangisha General Gasita kugira ngo avanwe hariya. Leta nayo ukumva ko yamaze kuvuga ko uko byagenda uko ariko kose utari bumuhindure, ngo kuko ngo iyo umuntu yamaze kujya mu gisirikare ngo ntabwo abakiri uw'ubwoko nk'uko General Sylvain Ekenge yabitangaje. So ibyo Uvira byo navuga ko nta gatogo, ni ibintu mu by'ukuri kugeza buri wese ari kwibaza aho biri bushye bishyira, ni ukurwana kuko nk'uko byumvise muri rikodi abasirikare ba FARDC, abasirikare ba Wazalendo bose bamaze kwishyira hamwe, bamaze kuvuga ko ngo bagiye kurwana ngo mpaka Gasita bamukuyemo hariya ku gahato. FARDC nayo yavuze ko biri bugende uko ariko kose ntabwo iri bugendere ku itegeko rya Wazalendo kuko babasuzuguye kuva kera. Ibi rero birahamagara prise de conscience ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi uko ari buze kubigenza, niba ari buze guhereza agaciro Wazalendo, kandi nk'uko bagiye babivuga benshi bavuze bati ese bamwe mu basirikare bakomakomeye ati nimba muvana Uvira n'ubundi n'ahandi bari mu mujyane baramwanga, kuko biraba byamaze kugaragarira abakongomani yuko ari umutretre. So niba ntacyo rero leta imushinja, niba ntacyo leta imukekaho, kuko bakomeje gukomoza bavuga ko Yave we yafunzwe kandi yari we titilere we asegowe ntibamufunge. Ngo kuki ngo kuko ngo ne change pas l'équipe qui gagne, ngo mais alors ngo on ne donne pas une promotion à une équipe qui perd. So ngo ntabwo ngo ikipe iri gutsinda ntabwo wayihindura, ariko ikipe iri gutsindwa ngo nta nubwo nayo tena wanayizamura mu ntera. So ibya Uvira nuko bimeze mw'abantu mwe, ibintu bikomeje kutaba byiza cyane, ndetse nizera ko mu by'ukuri turakomeza kuhababera nk'imboni zanyu. Twebwe kabisa tuba turi tayari. Hanyuma tuse n'abahava gato duhite dusimbukira hano i Bujumbura, dusimbukira Bujumbura naho
Bujumbura ikibuga cy'indege nacyo gitangiye kugerwa amajanja mw'abavandimwe mwe, ku munsi w'ejo ni amakuru mu by'ukuri, ndetse nyuma y'uko ikinyamakuru ndetse gikora inkuru zicukumbuye cya African Intelligence gitangaje ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri mu kaga gakomeye ngo kuko gikomeje kugwaho indege z'intambara, ngo kandi indege z'intambara zifite objectif yo kurasa kuri M23. Bakimara kubitangaza ikibuga cy'indege cyahise gikorwaho akantu nakwita agakoryo, gusa byahise binyibutsa ko atari bo bibayeho gusa ahangaha mu Bujumbura, kuko byatangiye kujya biba ndetse no mu mujyi wa Goma mbere yuko M23 umujyi wa Goma ufata igafunga sinyare y'ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse bakabura sinyare bigeze igihe babafungira kwerekeza indege zabo muri axe za Beni na za Butembo, ubundi mu by'ukuri hakaboneka ibintu bita le brouillard, tuvuge indege zikabura inzira. Amakuru aratubwira ko ikibuga cy'indege cy'u Burundi cyari kimaze igihe kiri gukoreshwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kohereza yaba imbunda, amafaranga ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare ngo bijye Uvira. Ejo rero saa yine zuze n'iminota 31 mu masaha y'ijoro, ubwo ni saa yine z'iri joro ryakeye, hari abantu ngo mu by'ukuri ngo bataramenyekana bagabye igitero kidasanzwe kuri icyo kibuga cy'indege, ngo nubwo leta y'u Burundi ntacyo yigeze igira ikibivugaho cyangwa se igira ikibitangazaho. Itumanaho ry'icyo kibuga ryari ryinjiriwe byoroshye kabisa. Leta y'Ububirigi yari yarahaye u Burundi ibyo bita ILS ndetse n'ibyo bita ATCT, ni systeme mu by'ukuri zigezweho, ngo mu by'ukuri zishobora kubuza izindi systeme mu kwinjirira ikibuga cy'indege. Abantu rero batazwi ngo byasaga nko kugerageza mu by'ukuri ko iri koranabuhanga ngo ryaba rikora bya nyabo. Bakinjiriye mu minota 6 gusa, iminota 6 yari ihagije kugira ngo barebe niba bakontorora iyi ILS na ITCT, barebe niba koko ibi bintu biri gukora neza by'iki kibuga. Bakinjiriye bien, barangije bahita bamenya amakuru yose bifuzaga muri minota 6. Muri 6 minutes bari bamaze kumenya amakuru y'iki kibuga yose. Hanyuma benshi bakaba bakomeje kugenda, bahise banarekura, bahita bamaze kukinjira. Kugeza ubu mu by'ukuri ni ikibuga cyamaze kugerwa amajanja mu buryo bwo kukinjirira mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abantu benshi bakomeje kwibaza niba yaba ari AFC mu 23 yabikoze cyangwa niba ari abahakazi bandi, ariko benshi bagatekereza ko bari abahaka baturuka mu bihugu biba bigiye bitandukanye badagomba kwibasira ikibuga cy'indege. Ntacyo kiba kibabwiye, nta nicyo kiba kibatwaye. Gusa nuko igihari nuko byateye ubwoba, ngo ubwoba bwatangiye kuba bwinshi, ngo ndetse n'u Burundi bwatangiye kugenda bugarura ingabo zabwo nkuko mwabyumvise muri rekodi, bava mu misozi miremire ndetse bamanuka berekera muri Uvira. Bamwe bakavuga bati cyari ikibazo cy'isubiranamo rya FARDC zigiye gutuma ingabo zabo zimanuka, abandi bavuga bati kuko ikibuga cy'indege cyabo kinjiriwe batangiye kugira ubwoba, bari kuvuga bati iyi saha yari yose dushobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Ngaya nguko ngibyo ikibuga cy'indege cyahangaha ahangaha Bujumbura cyamaze kuba mu by'ukuri mvuga ko cyagezwa amajanja. Ngewe kuvuga ko ari AFC mu 23 ntabwo naba nibeshye, kuko nyuma yuko African Intelligence itangaje ko iki kibuga kiri mu kaga gishobora kuzagabwa igitero kubera ibyo kiri gukora, bahise bagihakinga mu ubwo buryo. Uno kuvuga iyo nkuru yatasotse ku munsi w'ejo, iri joro gihita kinjirirwa. Hanyuma ahangaha tuhavuye munyemerere duhite dusa n'abagarutse, tugaruke ku mukwabo wabereye mu mujyi wa Bukavu uyu munsi kuwa gatandatu, ubwo Sarongo yarigiye kuba habaye umukwabo ahazwi nko kwa Maria Kacere wahara mu mujyi rwagati wa Bukavu. No mujyi bavugwa ko bamaze kwinjirwamo na za wazalendo zikaba zirimo ndetse zicecetse kandi zifite n'ibikoresho byabo. Aya ni amakuru akomeje mu by'ukuri kugenda caracara hirya no hino nk'uko video zagiye zitangazwa, aho urubyiruko rwo muri Bukavu birukankaga
biruka batinya bavuga bati babiyana bakona kamata bajene aseme bakona babeba mu kisoda, amagambo menshi. Ibyo ngibyo rero mu by'ukuri byaje kuba sanctionné, niko nabivuga, cyangwa se byaje gusozwa n'inama yabereye hariya n'ubundi kujya hafi aho hafashwe imbunda zigeze muri 6 zigafatirwa mu mazu. Buriya mama 23 ntabwo igikora umukwabo, nta makuru bari bayafite, baje mu by'ukuri kwafatira imbunda 6 nkuko amakuru abitubwira, ndetse n'abazalendo 5 batabwa muri yombi barafatwa. So urumva ahantu habonetse imbunda 6 mwabantu mwe, murumva ko abatari ahantu mu by'ukuri wavuga ko hari icyo uba uhizera cyangwa se uba uhavuga uhakesha. Umutekano muke n'ubundi ukomeje kugaragara mu mujyi wa Bukavu, kandi icyitwa wazalendo zari zaturutse muri axe zigiye zitandukanye, zikaba zari zikomeje kugenda zigirira nabi abaturage mu mujyi rwagati wa Bukavu. Nta byinshi wenda dushobora kuvuga by'ahangaha, gusa igihari ni uko hakozwe umukwabo ndetse hakaza gufatwa n'imbunda nyinshi, yemwe na bamwe muri ba nyirazo bakaba batawe muri yombi. Hanyuma icyo nshobora kugarukaho ni muri teritware ya Masisi. Teritware ya Masisi naho imirwano yabaye nyuma yuko bababwiye uwitwa Hakiza Mulonda waje kwiripotinga n'abasirikare benshi n'imbunda nyinshi. Ndakeka Clever Bemba bibaviriye muzi muzingo, ababwira uko byagiye bigenda, uko situation yagiye yitwara. Rero muri Gasopo biravuga ko hari igitero cyagabwe na wazalendo, ni muri groupement ya Oso Banyungu. Igitero kikaba cyagabwe mu masaha ya saa 5, apana na amasaha ya saa 11 za mu gitondo kugeza saa 5. Basa n'abiretse bongeye kugaba ikindi gitero saa 6 n'igice zishyira saa 7, ndetse ngo cyahise kinaburizwamo. Muribuka ko ibi bice ariho bamaze iminsi bari gusheringisha za Katyusha bari kuzisheringisha hariya muri axe ya za Walikare. Bakaba bagize batya rero bakora bakubita gaso nkuko byatangajwe, ubwo binyabije baza kugaba igitero ahangaha kuri Gasopo. Iyi Gasopo amakuru atugera tubwira ko ikontororwa na mama 23, ariko akaba uduce duke cyane dukontororwa na wazalendo, aho nabo ubwabo baba bakeneye kugira ngo barebe niba bashobora gukontorora uriya musozi. Navuga ko axe iri strategique ya Gasopo ari axe iri gukontororwa, navuga ko ari axe ariyo ikontororwa na mama 23. Bikaba biri kuvuga ko rero mu by'ukuri ibi ngibi bikomeje kuba gaterera nzamba ibyo muri teritware ya Walikare ndetse n'ahangaha muri teritware ya Masisi. Gusa koko byagiye bivugwa, urumva ko muri teritware ya Masisi ko byagenda uko ariko kose umutekano utangiye niba abajenerali batangiye kwiripotinga bakaza bakiyunga, biragaragara ko imbaraga zikomeje kugenda zibabana nkeya. Makuru agenda tugeraho nanone aratubwira ko hari abadepite bageze kuri 12 baje gutabwa muri yombi. Inzego z'umutekano zabataye muri yombi ni Kinshasa, aho hari gukorwa complot, icyo twakwita complot cyangwa se umugambi mubisha wo kudestituwa cyangwa se gukuraho bita Vitale Kamere. Uyu nguyu akaba ari perezida w'inteko ishinga amategeko. Inzego z'umutekano za RDC cyangwa se ubwo n'abapolisi bataye muri yombi abadepite 12 bari gutegura igikorwa cyo kweguza perezida w'inteko ishinga amategeko Vitale Kamere, bamushinja imikorere mbibi. Uyu nguyu ibyinshi mu byo bamushinja bigaragaramo ngo kuba ngo nta bikorwa bikomeye cyane ngo bijya bigaragara ngo byajya agaragaza mu kwamagana AFC mu 23. Ni umuswahilifone, ariko iteka bakunze kumushinja ko ngo atamagana AFC mu 23. So usanga hari mu banyepolitike uwizerwa hari yari inkoma amashyi ibigomba guhoza mu buri magambo nkuko Mutamba yabigenje, akajya uhoza mu magambo yawe ugahoza mu Rwanda, ugahozamo AFC mu byo uvuga byose, akaba ari uvuga gusa aho ngaho mu by'ukuri urakundwa ndetse ugashyigikirwa. So uyu rero mu magambo make, kuko
ari we wigeze ndetse anavuga n'ijambo rikomeye mbere yuko wenda intambara ikiri muri teritwari ya Rucuro, aravuga ati nyamara AFCM 23 twaganira nayo. Ayo magambo yaravuze yaramukozeho. Ubu ngubu rero noneho hari abari kumushinja uyu Vital Kamerhe kuko ni umuswahilifone ngo kumweguza ngo kuko ngo imikorere ye atari myiza. So ibyo ngibyo wenda nibyo umuntu ashobora kugarukaho, gusa polisi nayo yari yamaze kubita muri yombi, yamaze kubimenya, igira icya 12 muri bo mabara bari gukusanya impapuro baje gutabwa muri yombi ndetse barazirikwa mu mujyi wa Bunia. Ubwo ni Bunia hamaze kuba ntuza uyu nguyu ukuriye ishami rya Loni. Aba bose ni abantu bari kuraswa mu mujyi wa Uvira. Ibintu bikomeje kuba bibi. Urumva ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi muri axe nyinshi cyane, nk'uko muri kugenda mubyumva. Turaza kuba wenda ni amakuru turaza gukorera ubugororangingo, aho hari kuvugwa abamaze kuba baraswa. So ngayo nguko rero. Hanyuma wenda icyo dushobora gusorezaho, harya navugaga uriya muyobozi uyobora MONUSCO yamaze kugera mu mujyi wa Bunia, so icyo nashaka kugarukaho niba abasore b'abakapitire 6 bagaragajwe na leta ya Kinshasa ko ngo barimo ngo abasirikare ngo b'u Rwanda, umusirikare umwe w'u Rwanda, ngo abandi akaba ari abasirikare ba AFCM 23. Gusa benshi bakomeje kubinenga bavuga ko ngo nta musirikare w'u Rwanda usa n'uriya mwana wagaragajwe. Kadusoze rero tubashimira kuko mukomeje kubana natwe. Amakuru yacu yo nk'ibisanzwe nakagaruka, dukomeze tubane nyabona mukora subscribe, share ndetse na comment. Amakuru yacu yo nakagaruka isaha yari yose. Turabashimiye cyane. Ciao ciao.